бинандаи азиз, дар ҳар лаҳзаи зиндагӣ ба ҳар яки шумо кулли кормандони телевизиони Танин хушӣ ва саодати рӯзгорро таманно мекунад. Вақте ки дар оила албатта якдигар фаҳмӣ ҳукмфармо аст, албатта метавонем ки ҳамеша солим ва хушбахт бошем. Зеро вақте ки оила солим аст, ҳар нафар метавонад ба дилхоҳ мақсадҳои худ расида бошад ки ин метавонад ба мо босам хушҳолӣ бибахшад, ки хушҳолӣ болои хушҳолӣ албатта идро меорад. Таманно мекунем ки дар хонадони шумо ҳамеша ид бошад ва ҳама хушҳолӣ ва хушрӯзии зиндагӣ насиби шумо. Бинандаи азизу арҷманд, телевизиони Танин босам барномаи худро идома медиҳад ва барномаи навбати ниқоб аст ки айни замон мо бароятон пешкаш мекунем. Бояд гуфт ки мутаассифона дар ҷомеаи мо то имрӯз ҳастанд нафароне ки ё худро шоҳ медонанду дигаронро аз худ каме пасттар, ки ин умуман нодуруст аст. Яъне ки дӯст дорем, моро дӯст медоранд. Агар бад бинем, дар назари онҳо низ мо чунин ҳастем. ва тамошобини азиз, албатта бояд гуфт ки хушунати хонаводагӣ яке аз мавзӯе ҳаст ки на танҳо дар кишвари мо, балки дар хориҷ ҳам ин ҳаст ва дар баъзе оилаҳо ҳатто ба назар мерасад ки хушунати хонаводагӣ на танҳо нисбати зан ва нисбати мард ҳам ҳаст. Мавзӯе ки имрӯз мо дар барнома матраҳ мекунем воқеан ҳам ҳамин аст, яъне ки хушунати хонаводагӣ дар оилаи шавҳар нисбати зан. Хуб, қисса дуру дароз аст ва албатта агар қаҳрамони барнома худ бигӯяд, боз ҳам хубтар аст ки бо ҳама дарду эҳсосот ва он ранҷе ки дар зиндагӣ дидааст, онро метавонад бароямон қисса карда бошад. Хуб, албатта пеш аз оне ки ба барнома мо иҷозати баромад кардани қаҳрамонро медиҳем, албатта ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок карда бошад, тариқи ариза ва пешниҳоди факту далелҳо мо иҷозат медиҳем. Яъне ки чун ба маъмурият телевизион кардан иҷозати иштирокро гирифтанд ва албатта гурӯҳи корӣ ин барнома баъди гузарондани таҳлилҳо иҷозат доданд ки дар барномаи мо қаҳрамони барнома ки хушунати хонаводагӣ дидааст иштирок кунад. Баъд аз чанд лаҳза мо аз қаҳрамони барнома хоҳиш мекунем ки маҳз омада бошанд ба назди мо ва аз қиссаи худ бигӯянд ки чӣ гуна аст. Ва агар бигӯем ки баъд аз оне ки мо суҳбат доштем бо қаҳрамони барнома ва хостем ки мавзӯи имрӯзаро чунин номгузарӣ кунем: номардии мард ва тарси фарзандон. Воқеан ҳам чунин аст. ҳам тарс аст, ҳам дилсардӣ ва пошхӯрии оила. بیایید. خوش آمدید با برنامه ما و تشکر برای جسارت، برای این مهارت و برای آنه که خواستید در برنامه ما اشتراک کرده باشید. واقعا هم خشونت خانوادگی موضوعی هست که ما باید دایره آن هم روزه بگوییم و آنچه که شما برای ما قصه کردید و خواستید که با خواهش خود مهمان برنامه ما باشید، واقعا هم میتواند اونچه که شما میخواهید به بیننده گفته باشید پیشگیری کرده باشد خشونت خانوادگی رو در دیگر اویله ها. خب من قبلا با شما گفتنی هستم که شما اگر در رفت برنامه با خواهش خود نام نسبی خود رو گفته باشید یا سراغ خود رو میگویید یا نقاب خود رو از رو میگیرید، ما جوابگر نیستیم. خب شما راضی هستید؟ خب البته ما قصه شما رو علاقه شنیدیم و معلومات بیشتر هم داریم، اما ما میخواستیم که خود شما به بیننده ها نقل کنید آنچه که میخواهید گفتن. مرحمت. سلام به همه تماشابینان. من میخواهم در اول گویم که مقصدی من طریق این برنامه پرسیدن مبلغ یا اجاره خانه نیست. من فقط به همه خسرو خوشتامنها و عائله آنها گفتنی هستم که کلین هم آدم هست و آرزوی زندگی کردن را دارد. من در سن 20 سالگیم شوهر کردم.
домодро намешнохтам. Падару модари домод маро интихоб карда буданд. Дар борозигӣ ҳама тӯй шудем. Дар 3 соли аввали дар 3 соли аввали зиндагиамон ҳама чӣ нағз буд. тӯҳфаҳо, гулҳо меовард, ҳам барои ман ва ҳам барои хоҳару модараш. Аммо ман фикр намекардам, ки ин афсона рӯзе ба охир мерасаду ман дар кӯча мемонам. дар ин муддат соҳиби як писарча шудем. Зиндагиамон хуб буд, аммо ман фикр намекардам, ки ин афсона рӯзе ба охир мерасаду ман дар кӯча мемонам. чӣ хел афсона тамом шуд? Шоҳи афсона ё қаҳрамони афсонаи шумо гум шуд ё гурехт, ё ин ки чӣ сабаб буд ки шумо дар кӯча мондед? Мегурехт хубтар буд, аммо он ночавонмардие ки ӯ кард, ягон инсон намекунад. Оҳиста оҳиста ман дарк кардам, ки шавҳарам дигар шуда истодааст. Бисёри вақт дағалӣ мекард, шаб дер меомад ва агар мепурсидам, ки ба кӯдакон ягон чӣ дар кор аст, бо ҷанҷол мепардошт. Агар ба падару модарашон гӯям, мегуфтанд, ки шавҳар дорӣ, худаш харида диҳад. Ман маҷбур мешудам, ки ба бародарам занг занам, то ки барои фарзандонам чизҳои лозимаро биёрад, вале хоҳиш мекардам, ки ба падару модарам нақл накунад. яъне ки шумо гуфтаниястед, ки аз қиссаи талхи худ намехостед, ки падару модари шумо донад, ки азият мекашанд ё чӣ? албатта мехост ҳар як падару модар намехоҳад, ки бадбахтии фарзандашро бинад ва ман ҳам намехостам, ки падару модари ман аз ин қисмати талхи ман ғамгин бошанд. умуман зиндагӣ буд лаҳзаҳое дошт, ки масалан баъд аз ҳамон 3 соле ки шумо гуфтед, ягон хушӣ дошт ё ки ҳамарӯза ҳамин гуна хушунат буд? зиндагиамон идома дошт. Ман 2 соли дигар тоқат кардам ва дар ин муддат соҳиби писарчаи дуюм шудем. шумо пештар гуфтед, яъне ки дар суҳбате ки қаблӣ доштем пеш аз барнома, шумо гуфтед, ки вақте ки шавҳаратон меомад, фарзандонатон мегурехтанд. барои чӣ? шаб дер меомад, маст шуда меомад, барои дар хона ҷанҷол мепардошт ва фарзандонам тарсида ба хонаи дигар мегурехтанд. яъне ки ба мисли дигар фарзандон намехостанд, ки ба оғӯши падар рафта бошанд ва муҳаббати падарро эҳсос кунанд. яъне ки бештар ки ҷанҷол мекард, ин буд сабаби гурехтани фарзандон. аз падарашон метарсиданд. хоҳари шавҳарам тӯй шуд. Ман хурсанд будам, ки ақаллан аз тӯҳмати як тӯяшон халос мешавам. маро ба тӯйхона рафтан намонданд. Гуфтанд, ки ҷои ту нест. аммо зиндагии хоҳари шавҳарам зиёд давом накард. қариб ҳар рӯз ба хонаи мо меомад ва хулоса баъди як моҳ ҷудо шуданд. яъне баъди ҷудо шудану баргаштан ба хона низ бештар ҷанҷол мекард? албатта, ҳатто рӯзҳое мешуд, ки ба хӯрок намак меандохт, то ки хӯрок шӯр шаваду то ки хӯрок шӯр шаваду хуштоманам маро занад. ҳатто мезад? рӯзҳое мешуд, ки хӯрок шӯр мешуд ва хуштоманам хӯрокро шӯр карди, маҳсулот исроф шуд, гуфта маро мезад. хуб, агар чунин рафтор мекард, яъне ки бо шумо ҷанҷол мекард, ба рӯзи дигар боз ба шумо мегуфт, ки хӯрок тайёр кун? албатта мегуфт. хез рафта хӯрокро тайёр кун мегуфт. назорат ҳам мекард? албатта. рӯзҳое мешуд, ки ман ҳатто барои онҳо хӯрок пазам ҳам омада медид, ки чандтои ман картошка ва пиёзро гирифтам. яъне ки ин ҳама он маҳсулоте ки шумо барои омода кардани хӯрок низ мегирифтед, он ҳам бо ҳисоби китоб буд, яъне ки чӣ қадар маҳсулот сарф мешаваду дар натиҷа чӣ хӯрок омода мешавад? албатта. хуб, дар хонаи шумо чизи хӯрдан набуд, ки ба кӯдакон диҳед, ё иҷозат набуд, ки шумо гуфтед, ки ман ба бародарам занг мезанам, хӯрок меораду ё дигар чизи дар кoriро? ҳама чӣ буд, танҳо барои ману фарзандонам иҷозат набуд. ба мо хуштоманам норма дода буд ва агар барои худашон пазам ҳам онҳоро медид, ки ман чӣ гирифтам ва чиро истифода бурдам. хоҳари шавҳарам як гурба дошт. барои гурбааш колбасаву сосискаҳо оварда монда буд. гурбаи хоҳари шавҳарам колбасаву сосискаҳо мехӯрду, аммо кӯдакони ман гурсна буданд. рӯзи писари хурдиам аз холодильник колбасаро гирифта хӯрдааст. писарамро чунон зад, ки кӯдак аз вай то ҳол метарсад. барои он ҳасибчае ки барои гурба буду ба фарзанди шумо иҷозат набуд хӯрдан, ба хотире ки фарзанди шумо хӯрдааст, ба ин хотир зад? барои ҳамин хотир. яъне ки қадри гурба беҳтар аз қадри фарзанд ё ҷиянашон буд? шавҳарам 2 рӯз ба хона наомада буд. падараш занг зад, гуфт, ки ман дар баҳористон бо дӯстонам, фардо меравам. ба гоҳи дигар бошад, худаш нео хабар омад, ки бо дӯстонаш ба садама дучор шудааст ва дар беморхона дар ҳолати вазнин қарор дорад.
падару модараш рафтанд, вали моро намонданд. баъди чанд рӯз хабардор шудам ки бо дӯстонаш неву бо дӯст доштааст ба садама дучор шудааст. баъди 25 рӯз шавҳарамро аз беморхона ҷавоб доданд, чун судумӯҳрааш осеб дида буд, наметавонист роҳ кардад. духтурон гуфтанд ки 1 сол лозим аст барои барқарор шуданаш. тӯли ин 1 сол шавҳарам дар бистари хобӣ буд. як рӯз хоҳараш гуфт ки кӯдаку зану фарзандонаш ғам буд ки худаш акнун дарди сар. яъне ки бародари худашро чунин мегуфт? На. хуб. ҳама мегуфтанд ки ҷудо шавам, аммо ман намехостам ки дар ин ҳол партофта равам. ҳарчанде ки дар вақти солимиаш пули зиёд дошт, аммо ба мо аҳамият намедод ва рӯзҳое буд ки фарзандонам гуруста хоб мекарданд. Ман нахостам ки дар ин ҳол ӯро партофта равам. яъне ки чӣ шуморо модор мекард? дӯст медоштед ё ин ки ба хотире ки падари фарзандонатон буд? ба хотири падари фарзандонам. шавҳарам бемор шуд ва зиндагимон рӯз аз рӯз бадтар мешуд ва ман иҷозат гирифтам ки ба кор бароям. дар як мағоза ба кор даромадам. зиёда аз 1000 сомони ойлик маош мегирифтам. ҳар рӯз аз соати 5 барвақт ҷавоб гирифта, чун шавҳарам бемор буд, аз кор баромада мерафтам. директори корхона як боғча ҳам дошт ва гуфт ки агар хоҳӣ дар онҷо кор кун ва дар онҷо кор то соати 5 аст. барвақтар метавонӣ ба хонаат равӣ. ман аз шавҳарам иҷозат гирифтам, аммо модару падараш гуфтанд ки ту ҳеҷчиро намедонӣ, ту бемор ҳастӣ, ту намедонӣ ки занат кор гуфта ба кӯча гардӣ меравад. ҳатто хоҳараш рӯзе гуфтааст ки гӯё директори корхона маро дӯст дошта бошад ва аз ин сабаб маро ба детсад ба кор қабул кардааст. ҳарчанде ки гуфтам ки директор зан аст, аммо бовар накард ва ба дӯстонаш гуфт ки фаҳманд директор зан аст ё мард. яъне ки худ дар бистари беморӣ буд, аммо ба дӯстонаш гуфт ки рафта якбор бубинанд ки дар ҳақиқат директори он мағоза ва боғчае ки шумо гуфтед ба кор даъват кардан зан аст. хуб вақте ки фаҳмид ки зан аст, дар ҳақиқат роҳбари ҳам ин ҳам он зан асту шуморо ба кор қабул кардааст ба хотире ки шумо ҳам кӯдаки хур доред ва шавҳаратон дар бистари бемор аст. хуб ба хоҳараш чӣ гуфт? ба хоҳараш ҷанҷол кард албатта, вале ки модараш гуфт ки бо директор набошад, бо ягон коргари дигараш бояд бошад. хулоса маро 1 моҳ ба кор намонданд, аммо зиндагиамон вазнинтару вазнинтар шуд ва ман иҷозат гирифта боз ба кор баромадам. рӯзҳои шанбе ва якшанбе чун истироҳат буд, хоҳиш кардам ки маро ба бозор барои мевафурӯшӣ гузорад. гуфтам ки ҳозир сезони мева аст, бигзор ман мева фурӯшам ва зиндагиамон хубтар мешавад. дар баробари дигар кор рӯзҳои истироҳатӣ ба мевафурӯшӣ бароед? хуб. аввал розӣ нашуд, лекин баъд розӣ шуд ва ман ҳар рӯзи шанбе ва якшанбе ба бозор баромада мева мефурӯхтам. пулҳоямро ҷамъ кардаму шавҳарамро дар физличебница ду курс табобат кардам. шавҳарам дуруст шуд, нағз шуда баромад, аз беморхона баромад. баъди аз беморхона баромаданаш 2 моҳ кор накард, чун зимистон буд, нахостам бемор шавад. худам дар зимистони сахт кор мекардам ва ҳамеша кӯшиш мекардам ки чизҳои бомазаро барои шавҳарам биёрам. баъди 2 моҳ вай дуруст нағз шуд, ба кор баромад, соҳиби пул шуд, мошин харид, вале боз ва ин хурсандии ман танҳо 2 моҳи дигар давом карду халос. чун дар вақти беморӣ шавҳарамам ба хонаи модарам нарафта будам, модарам бо падарам як рӯз барои фарзандонам шириниҳо, либос ва манту карда оварданд ва бародараш гуфт ки нахӯр ин мантуро, шояд ин кампир ҷодӯ карда бошад, боз аз по наманӣ. дар назди падару модари шумо гуфт? яъне фикр мекард ки падару модари шумо ки ба кӯдаконатон ширинии сару либос овардааст ва хӯроки гарм оварданд барои домодашон, яъне ки шавҳари шумо ва хоҳари шавҳаратон фикр кард ки боз кадом серу ҷодӯ кардааст, ба акааш, ба бародараш гуфт ки истеъмол накунад. дар назди падару модарам гуфт, аз ин сабаб падару модарам ранҷиданд ва аз хона баромада рафтанд. хуб айни замон чӣ ҳолат аст? айни замон мо ҷудо ҳастем. ман бо фарзандонам дар як ҳуҷраки зиндагӣ мекунам. шумо гуфтед ки шавҳаратон шуморо аз хона пеш кард бо 2 кӯдак? бо 2 кӯдак. яъне ки ҳозир шумо дар иҷора зиндагӣ мекунед? не, як ҳуҷраки гирифтам. яъне ки худ харидед бо маблағи худ ё ки ёрдам кард?
من طولی یک ماه شد که شوهرم نه خبر میگرفت نه به فرزندانش زنگ میزد. من باز به کار برآمدم و پولهایم رو جمع کردم و با یاری پدرم و برادرم یک حجره گرفتم. لیکن شوهرم باشد به خانه اومده جنجال برداشت که تو بیروها شده و با بیروهگیت مبلغ به دست آورده خونه خریده. خواهر و مادر شوهرم نیز چند مرتبه اومده جنجال کردند و گفتند و آنها نیز گفتند که تو بیروهایی. در خانه شما اومده جنجال کردن. شما چی گفتید؟ شما هم جنجال کردید؟ نه، من هیچ چی نگفتم، چون همسایه ها زیاد بودن و آنها هم خودشون میدونستند که آنها همین خیلی جنجالی هستند. ولی حالا شوهرتون، سابق شوهرتون با چیکار مشغول است؟ نمیدونم. یک روز پشتومانم زنگ زد و گفت که من به جای پسرم به سود مراجعت کردم و تو باید اومده روزی جدا شوی رو دهی. من گفتم به من نه تو در کار نه و نه پسرت. رفتم امضا ماندم. بعد چند روز یک زن با دخترش نزد من اومده سبب جدا شوی هم پرسیدن. من اونها رو نمیشناختم. یعنی که زن و دختر بیگانه. خوب. بعد چند روز معلوم شد که اون دختر رو پشتوانم کلین کردنی بوده است. خب وقتی که عروس شونده سابق همسرتون با مادرش به نزد شما اومد و از شما میخواست سبب جداشوی شما رو معین کند. خب همچون زن یکم رشک حسیاتی نمیدونم حسیاتی رشک بود یا نه؟ رشک عموما نه. بگذار زن گیرد شاید این دفعه عقلش رو کار میفرماید و مرد میشود. فرزندانتون یکم مرتبه پدرشون رو میپرسن؟ نه، آنها با عقلن، آنها همه چی رو میفهمند. من چند روز فکر کردم که به هر حال پدرشون است، شاید نزدش رفتن خواهند. لیکن من به آنها گفتم که اگر خواهید من شما رو نزد پدرتون میبرم، اما آنها گریه کردند که ما نمیرویم. و من معلومات دارید شوهرتون اویلا بنیاد کرد؟ نه، نمیدونم. لیکن یک روز پشتومانم به من زنگ زد و گفت که تو بختی پسرم رو بستی. یعنی چی خیلی بستی؟ عموما شما این کارو کردید و چگونه میتواند یک نفر بخت یک نفر دیگر رو بسته باشد؟ نه، من عموما به این سفسطه ها باوری ندارم و زندگی که با راه ملاها پیش می رود به من لازم نیست. اگر سابق شوهرتون برگردد و از شما عذر پرسد و بازم بگوید که زندگی خوب میکنیم، بازم فرزندان خود رو آغوش میگیرد، چی میگوید؟ هر یک زن میتواند شوهرش رو هر یک زن میتواند شوهرش ببخشد، اهل اویله خیانت اهل اویله آنها رو ببخشد، اما من گرسنه خواب کردن فرزندانم رو هیچگاه نمیبخشم. چگونه فرزند میتواند از پدر خود ترسد و گریزد؟ اگر فرزندان شما کلان شود و پدرشون رو دیدن خواهند اجازت میدید؟ البته من اجازت میدهم. برای من هر یک فرزند باید پدر مادر خود را داند و احترام کند. اما اینجا یک سوال است که آیا پدر آنها میتواند به چشم فرزندان من نگاه کند؟ آیا میتواند خود را ببخشد که خود در طرف خانه ها میگشت و فرزندان من گرسنه خواب میکردند؟ خب اگر نمیدونم این لحظه یا فردا یا فرداهای دیگر با شوهرتون روبرو شوید، چی میگویید؟ چی سوالی اول دارید؟ دیدن نمیخواهم، لیکن اگر دیدم اونم میگفتم که اگر اون من به اوش خیانت میکردم مرا میبخشید. خب تشکر. میدونید ما پیش از اونی که برنامه رو یعنی که شما رو به برنامه دعوت کنیم، البته ما خواستیم که با پورگی این موضوع رو مطرح کنیم، یعنی دنبالگیر این موضوع باشیم که در حقیقت این گفته های شما درست است یا نه. و ما رفتیم با خاندان سابق خوشتومانی شما، پیدا کردیم خوشتومانی شما رو، خواهر شوهر شما رو و سابق شوهر شما رو صحبت کردیم. خواهر شوهرتون البته جنجال برداشت، بسیار سخنهای قبیح هم گفت، مادرشون نیز همین حالت بود و حتی همسایه ها گفتن که بهترش که نزدیک نشوید که عائله جنجالی است. خب این نتوانست صد راه ما باشد، چون ما میخواستیم حقیقت رو معین کنیم. سابق همسرتون رو نیز پیدا کردیم، یعنی شوهرتون رو، و پیشنهاد کردیم، امکانیت هم دادیم که در برنامه اشتراک کند. شاید میخواد که در این برنامه باشد، با شما در اینجا صحبتی روبرو داشته باشد. قبلا راضی شد با آن خاطری که اگر ما نامناسب اون نفر رو عوض کنیم. در روز دیگر زنگ زده گفتن که نمیخوان اشتراک کنند، اما خواستند به شما بگویند که طریق همین برنامه به شما بگویند که فرزندانشان را دوست می‌دارد و آن محبت و مهربانی که از جانب شما دید در وقت بیماریش، واقعا هم به شما تشکر میگوید.
و میخواد همچنین گفته باشد که یگانه نفری که واقعا هم دردی او را حس کرد در وقتی که در بستر بیماری بود و دو پایش راه نمیرفت، یگانه شما بودید. بسیار خواست بگویم که باز هم شما را بیشتر و بیشتر دوست می‌دارد، میخواد فرزندانش را آغوش گرفته باشد. اما گفتند که با شما، یعنی که به سابق همسرش مراجعت کرده است و شما گفتید که من نمیتوانم محبت او را از نو قبول کرده باشم. حتی شما قبلا گفتید که شوهرتون به شما تهمت کرده است که گویا که شما با او خیانت میکنید. از این هم پرسان شدیم، گفتند که خطا کرده است. و سوال دیگر هم برایشون دادیم که چون پیشتر خیانت کرده بوده است و به صدمه دچار شده است و شما این رو نیز عین زمان در رفت برنامه قید کردید، گفتیمش که اگر همسر شما و شما خیانت میکرد ببخشیدید؟ خاموش ایستاد و البته گفت که نه. پس سوال هم پیدا شد که پس چرا که اون نفر شما رو ببخشد؟ به خاطر فرزندان. گفتن شاید به خاطر فرزندان میبخشید. من او رو بخشیدن نمیتوانم، زیرا به گپ‌های دروغ همه باور میکرد و من رو میزد و از این حال نه تنها من رو بلکه فرزندانم رو میزد و فرزندانم میترسیدند. من نمیتوانم به خاطر خوشبختی او به فرزندان خود فشار آورم. اگر بیاید و از شما درخواست کند که میخواد فرزندانش رو به آغوش گرفته باشد، کمک کرده باشد، همچون مادر چی میگوید؟ همچون مادر من البته ضد نیستم و تا وقتی که فرزندانم راضی هستند من ضد نمیشوم. کمک میکند عموما شما؟ نه، عموما کمک نمیکند. شما گفتید که با حجت امضا کردید که عقد نکاح شما یعنی که جدا کرده شد و شما دیگر با هم نیستید. الیمنت پرداخت میکند؟ نه، عموما نمیکند. خب شما دعوا کردید که الیمنت پرداخت کند؟ نه، برای من از اونها هیچی در کار نیست. یعنی که با اون خاطری که فرزندان شما تا امروز از پدر خود میترسند. بله. خب تشکر. در انجام چه گفتنی هستید به همه زنها، به همه خواهران، عموما به کل تماشابینانی که این لحظه با ما هستند؟ من به همه خوشتومن‌ها گفتنی هستم که کلین هم آدم است. چون شما چون پیش از زندگی فرزندتان را شکستن فکر کنید، درباره نبیره و دخترانتان فکر کنید که اگر در جای کلینتان دخترتان میبودند شما چیکار میکردید؟ تشکر برای صحبت آزاد، برای آزاد بیانی و برای اون که در برنامه ما اشتراک کردید. تنها به آن خاطر که با کل تماشابینان، با پدر و مادران، با خصوص خوشتومن‌ها گفته باشید که واقعا هم این میتواند پیشگیری کرده باشد خشونت خانوادگی و جداشوی عائله ها رو که در نتیجه با چند نفر فرزندان دیگر به پدر و به مادر میمونند. بیننده عزیز و ارجمند، واقعا هم قصه ای که با هم شنیدیم خیلی دردمند است و فکر میکنم همه پدران و همه مادران درست درد میکنند و این درد رو بیشتر پدر و مادر میتواند حس کرده باشد. وقتی که فرزند از پدر خود میترسد، این یک موضوعی هست که خیلی دامنه‌دار و پدران مادران همیشه باید که توانسته باشند فرزند خود رو در یک جامعه سالم باید برسونند، همیشه با فرزندان خود خوب رفتار کرده باشند، زیرا گفتن که هر رفتاری که ما پدر و مادران میکنیم فرزندان نیز از ما آن را میآموزند و ما تمنای آن را میکنیم در انجام برنامه که همه با هم باشد، همه خوشبخت باشد، هرگز عائله های جوان از یکدیگر پاش نخورده باشند و فرزندان همیشه در احاطه پدر و مادر باشند. بیننده عزیز و ارجمند، اگر میخواهید که قهرمان برنامه ما باشید، اگر میخواهید که ما در این برنامه امکان داده باشیم که شما نیز قصه روزگاری خود را طریق این برنامه به دیگران گفته باشید، البته میتوانید طریق تلفنی 2999 با ماموریت تلویزیونی تنین مراجعت کرده باشید و عریضه خود را پیشنهاد کنید. بعد مطرح کردن و یعنی که پیگیری روزگاری شما شدن، ما البته اجازه میدیم که شما نیز اشتراک کنید و هدف تهیه و پیشنهاد این برنامه تنها در آن است که توانسته باشیم به یکدیگر خوشبختی را ببخشیم و همیشه دنبالگیر زندگی سالم باشیم. تا برنامه دیگر.